Girik Car Parking'e. Size geçen maşınları göstereceğim. Maşın oyunları tapmak isteyenler de var yani aramızda. Bugün Car Parking'de ne maşını yığacağım, bakacağım. Bugün istəyirəm spor maşını yığım. Ne bilim, qəşəng drift maşını zadı yığım. Spor maşını yığmağa çalışacağım bu videoda. Qəşəng belə sport maşını yığacağım. Görək nətər olacaq, pis olacaq, yaxşı olacaq. 10 üzərindən puan eləyəsiniz. 10 üzərindən neçə, 10 üzərindən neçə, hamısını yazarsınız. Aha, keçən dəfəki Prioramız yığmışdım Gerbzat. Onu da öyrətmişdim sizə. 07'ni görməyənlər üçün 07'ni də göstərim. Baxın, bu da o biri ilk videomda yığdığım 07 size de göstermiştim. Lada logosu yığmıştık. Axırıncı dəfə 07 ilə. İki təkər ayrı göstermiştim. İndi sırf sport maşınları yığacağım. Ya yığım. Görünür. BMW logosu göstermiştim axırıncı videomda. İndi gəlin maşını yığmağı öyrədəcəm sizə. Gəlin maşını. Sırf gəlin. Bakın, Galip yığmaq istəyirəm. Nətər edirsiniz. Bakın, gəlirsiniz buradan. Bunu alırsınız. Bunu qırmızı ediyorsunuz. Elə balaca ediyorsunuz biraz. Bunu belə ediyorsunuz biraz. Bak, belə ediyorsunuz, koyuyorsunuz bunu bura. Elə. Sonra qalağa düz bura diyorsunuz. Biraz qalağa diyorsunuz bu. Bunu seçiyorsunuz, bura koyuyorsunuz. Bunun rengini yaşıl. Gördüğünüz kimi. Bakın buraya da. Bunu kopyalayırıq. Kopyalamanızı adı bilirsiniz. Onu öyrətmişəm. Bakın belə. Ha, geçək. Yedirik en arkaya. AA programını yüklemeyi de göstermiştim size. O AA programını tapamayanlar var. Çıxım gösterim daha onu size. Bakın. Burada var ya. Bakın. Font yazır altında. AA. Bunun yenisi. Ne tər açırsınız gösterim size. Bakın. Girdiniz bura. AA proqramına bir şeyler yaz. Belə nəsə yazırsınız. Yaxşı, hazırdır. Temanı da istədiyiniz kimi. Orada istədiyini açırsınız, edirsiniz. Silip təzədən yükləyim, sizə də göstərim nətər açıram. Baxın, AA proqramı silindi. Girirsiniz araya. Bura yazırsınız. Bir dənə belə. Gözləyin. Girsin bura, ha. Belə. Hop hop. AA yazdınız hələ. En birincinin aşağısındaki. Bakın diye bu. Bunu görürsünüz. Bana. Girirsiniz, yüklüyorsunuz. Yüklensin koy. Yüklensin göstereceğim. Yüklendi. Girik buna. Sonra şimdi başlayırıq. Buradan nəsə istə kimi. Font klavyesinin eleştire vurursunuz. Bunu açırsınız. Tamam. Gördüğünüz kimi. Sonrakine geç. Font seçirsiniz. Türkçe tamam. Bir şeyler yazırsınız bura. Sonra çıxırsınız. Hazır. İndi giririk. Sildiğime göre silinmiş olmalıdır. İndi təzədən açıldı yəqin. Bakın gördüğünüz oldu. Belə olursa çıxarın təzədən girin bura. Buradan giririk. Bunu seçirik aşağıda ilgili. Ağ olsun be. Ağ olsun sarı olsun. Ağ olsun. Ağ. Ağ, qara, qırmızı. Dostlar rengine bakın bir tane. Bunu kırmızı.
Bu mahnı yadı. Bu mahnını bilenler yoruma gözləyirəm. Ah, qara. Ay, qara, qırmızı. Ay. Ay, mahnını okudum ya. Daha dedim ben. Bilenler yoruma. Bakın çoxlumundan kopyalıyorsunuz. Aşağı gede koyuyorsunuz. Koyma şimdi bu. Koyuyorsunuz. Karşı kuruşu verirəm, diğer kuruşu. Ay qaqa, niye karşı kuruşu verirsən? Həqiqdə də gülhəl olur karşı kuruşu. Ona görə deməyin ki, ay qaqa, bunu belə eləməlisən, ay qaqa, ayrı verirsən. Həqiqdə də elədir. Baxın, bunu seçdik. Kopyala. Elə bu balaca bu ayda qalmayacaq. Onun yerini də dəyişəcəyik. Masanın indi. Dəyişək. Bakın balacan belə elədik. Bunu gətirdik böyle. Bunu kopyalayırıq birazdan. Bunu aşağı edirik. Biraz yıkar. Bunu koyuruq kopyala. Aşağı edirik. Biraz aşağı. Bakın kopyalaşıyor. Bunu da aşağı edirik konuyu. Sonra yasa bakırıq ki. Gördük baba belə elədik. Şimdi kapı tutacaklarını nakaleyiyoruz. Bakın kapı tutacaklar geçiyor olacak. Ben öz taktikimden yapacağım. Bakın bunu seçiyorsunuz, böyle ediyorsunuz, balaca. Balaca ediyorsunuz. Bilduz da yaygın edeceğim. Bunu böyle edeceğim, bilduz da oldu. Videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Her gün böyle video çekmeye devam edeceğim. Ben çekirəm, siz izləyirsiniz. Böyle boş izləmək olar. Bana da bildirim atın. Videomu beğenin, kanala abone olun ki ben video atanda size bildirim gelsin. Çünkü bu video attı. Həqiqətən deyirəm ha, həqiqətən. Elə şey olur. Gəlir ki bu kişi video attı. Məsələn Yusuf Məhəmməd video attı. Elə olur, ona görə deyirəm. Zaryat Kamazlı. Bakın ayrı bir şey. Ne de? Hiç ne seçemiyorum. Bir grupla çalışırken izin veriyor. Gözüm dostum. Oldu. Bakın şimdi. Arkadan bir denizde onlarla arkadan ne tarayayım bilmiyorum yaparsın. Ben biraz yakıştırdık hele. Bakın be. Çok baycanlı. Ama ne güzel materyaliyim. Havakta hiç verilmiyorsa bir daha ondan geçersin koy. Trendlere yazarsınız. Gelen videoda dəyişərəm bunu. İndi balaca eləyirəm. Eğer heri istəyirsinizsə yekər. Yazarsınız. Eləyərəm. Trend deyirəmə bax. Hep trend yol verirəm. Yok. Trend yok.
tarafına gidilir diye buradan izliyorum. Gözüm. Başka ne var canım başımıza fikirleşen. Aha ağlıma çok dehşet bir şey geldi. Biri kapıdan bu yan tarafa. Bakın. Yerimize girelim. Tamam bunu böyle koyduk. Diğer süsler de mağazasını onu alıyor. Yani arka dediğim için daha canlı olur. Pencerenin kapıları yehliyince sırada. Şimdi mi geldik bura? Görüştüm. Gözümde. Gözüm kısım gireyim. Oyun bobacı böyle. Sonra gelip bunu böyle oldu. Hayda. O durum rekodu yerine çıkacağım. Çıkartmalar ciri. Burada mı? Yok. En ahırda olmalı. Yedi. 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0. Buraya yazıp o kodu mesela 0 0 0 0. Daha elinden oldu. Yenisinden. Rekodu neyse. Bende rekod şekilleri de var idi. Oyun yine bu kadardı. Yedi 0 0 0 0 idi. Ya da burada kod giren de arada oynuyor bu kadar. Onun buradan çıkıp tercihlerinizi alabilirsiniz. Bakın. Neler oldu. Düzelttim. Yorumlarda yazarsınız. Bakın şimdi. Yarım saat daha söylenir abi. Orada çiğleşmeyi unutmayalım. Ona buradan seçelim. Biraz oldu. Bakın. Oyun top.
Gözün dostlar 2 dakika konuşuyordu. Ama gözümden güzeldim sonra. Evet güzeldim. Gözün dostlar için çıktı. Evet güzeldim. Müzik çalarak yürü, kalınca da giderim. Aman adı yerlerde orada değil. Aman adı Yunus'ta yazdılar. Hangi dostlar geldi? Yazdığım Yunus'ta. Buraya gir Yunus'ta yaz. Ben buramana girdim. Ne götürsün? Gözlüğün dostlar geldim ha. Bağışlayın de gözettiğim işim çıkmıştı. Siz yatallara, baslara Niye girmişsin ha? Baskıldık var ya. Niye yazmıyorsan? Defter kontrolü niye yazmıyorsun? Sabah niye yazdın? İndi yazdın. Yo bilin. Yok. Yemekte başlandı. Gözlüğün dostlar indi. Oturdun ya. Bunu böyle koyuyoruz dostlar. Ahırda kaldı bu. Budur. Gözüm yazmak olmaz. Neyse şöyle yapmaya lazım. Şimdi beni çok Bunu kopyalıyoruz. Burada yapıştırıyoruz. Ay da sayfaladım. Bakın burada hamsi kopyalamayız. Kopya değil tuttu ya. Buna var tuttu. Maşın yamancına kaldı. Toy yok işte. Şimdi toy da çıkacağız ama size göstereceğim. Toy elinden bunu maşını yıkabilsem. Ayarları gitti. Asıl yeni geldik bak. Ay bak. O yeni burada. Yeni fazla geldik. Bak. Orada para oldu. Bazen diyordum. Okey çıkartmam ama. Yeşil. Bakın tutmalarına buraya bakın. Bakın. Bakın burada diyorsunuz aynı anda diyordu. Burada bakın burada aynı anda diyordu. Burada üstüne aynı diyordu.
Mağarada. Lan dostlar bu aslında böyledir. Bakın oyun yine burada. Havada ne var? Havada ne var? Oha dostlar. Şimdi cüzlü. Hayda Safiye. Bakın orada da şey. Dostlar görürsünüz benim gördüğümü. Dostlar benim gördüğümü görürsünüz. Neyse sen de bak. Bacım da baksın. Maşının rulu çöldədir. Görmeyenler için bakın bura. Bakın fırlayıram ortasında durur. Bakın o kadar şey çıkartma koymuşuz ki maşına. Bakın bu olan yere, bu olan yere. Fırlayıram bunu. Görüyorsunuz dünya satışında satabilirim. Dünya satışında görün maşın var, girebilir daha. İnşallah girer de geçen maşın çıkar da ucuz olar da ben de alırım. Görek de var. Ne çıkıyor. Yo aslında. Bunda gibi maşın yerine devam. Bu pencere işini ben bırakıram başını. Bak şimdi. Ben başımı karalayadım bu pencere. Niye bana çıkartma var? Ben bundan ağzını takım. Yine taktım. Yine. Bunları koy. Bunları koy. Şunlar kalsın. Şunları seyir. Şunlar kalsın. Şunlar iyi çıkmış. Nasıl çıkmış? Şunları seyir. Şunlar kalsın. Şunlar kalsın. Vay haram sırlarına. Şunları seyir. Şunlar kalsın. Kalsın. Bunlar da kalsın. Bunları seyir. Bunlar kalsın. Bunlar kalsın. Bunlar. Sen günler seni hatırladı. Bu günler seni hatırladı. Sen günler kadar geldi. Girenlik dünya yerinde geldi. Sen ağlayıp işte. Hep kararlı işte. Ben TikTok'um var idi bağlandı. Ama shorts videolar var. Shorts videolarına da bakarsınız. 100k yazım geldi 100k. YouTube'da 100k yazım geldi. Televizorda neyse ben yazanda gelmiyor. Televizorda yazmıyor neyse gelmiyordu. Gelse de ne bileyim geleceğini. Bizim televizyonda şahsen geldi. Zayiat gelmese de 10 fay. Farklı video çekiyorum ne oldu? 24 dakika oldu. Bugün durmadan video çekiyorum ne göre yani. Neredeyse 600 dolar. Ama niye bunu çekiyorum? İndi gedirik toyumuzu elemeye dostlar. Dostlar biz gedirik ya. Adam yürüyüş toy. Gözlüğüm dostlar. Gözlüğüm dostlar. Çıkarma gözlüğüm. Dostlar geldim. Durum kayıttı.
Kayıt dostlar. Ben gözlediğiniz için çok sağ olun. Video direkt burger'e. Burger'de koya başlıyor. Valla bu geçmedi. Qəşəng durur. Bakın videolar böyle qəşəng videolar atmaya da devam edeceğim. Takipte kalın. Gözlüyün telefonu zaryadkaya takın. Zaryadkası azalıqdır. Hamburgerə direkt hem zaryadkaya takın. Təkəri pis olub. Bax təkər yadımdan. Gözlüyün dostlar. Zaryadkanı takın. Dostlar bakın yavaş yavaş gelirler. Ben çağırmayacağım iyi hele. Sağırdan bir hamle gelecek. Yazıram videoda ya. Oldu. Ama yazın dostlar. Hayda bak. Benim sözümün qabağından niye söz değişilir? Gözlüğe adamlar dostlar gelsinler koydu. Signal verir. Burger'e var. Yazdım dostlar yine hamburger'e toy var. Ferrari dedim ben Ferrari var. Yığıştılar ya geldiler. Gelin. Böyle kimler gel. Ay maşına apardılar. Ay. Ne olsun ay kadar. Gel bizim. Hara uçuz gedirsən. Ay bunlar hamısı gedir. Ay qaqa toydu da düzgün hərəkət edin da. Düzgün də dalımıdır. Gözün o qaqa üstə gəlsin.
Özün o kaçtı. Yazdım Jaga Gato'ya gireyim. Kuliyalayla takas edemeye çalışıyorum. Çünkü işte çok kaldı. Reis. Reis alıyoruz. Reis'e takas edelim. Geliyor. Bir de kontrol. Reis. Niye? Evet, koyalım çıkmadı. Koyalım çıkmadı. Dostlar, günlük hələlik demirəm. Çünki hələ yığacağıq maşını. Anlattım siz. Gördünüz nə tər alladarlar adamı. Bunu girək qaraca. İndi görək nə yığırıq. Maşınlarıma baxmamışam, iyi hesab alınımda. Gəlin ən başdan bütün maşınlarımıza baxaq. Baxın, ən başda bu çizimlidir, qəşəng. İkinci yerdə bu çizim, bu fersiz. İstəyən olsa chatdə gözləyirəm, yorumlarda yazsın, istədiyiniz maşını verəcəm. 07'mizi onsuz da bilirsiniz, keçən videodan izləyənlər bilir. Hələ yığmamışam, yığacam. Bu belə də. Uy, bunun rəngi xoşuma gəldi. Məndə əvvəl rekordlar var idi, deyəsən hələ var, ya da silmişəm, bilmirəm. Bunun bilirsiniz, Plioran bilirsiniz, özünüz mən demişəm var. Bu videoyu da, keçən videoyu da çəkmişdim. Tofaş Tuş Tofaş'ına oxşayıb. Amma yığmamışım, onsuz da belədir. Baxın, rekodu belə. Bu da belə maşındır. Buna baxaq görək, rəsm zadı yoxdur üstündə. Ne oldu adamlar mesela geldi. Cep kontakt. Dostlar, ağlıma bir şey geldi. Bakın, mahnı açıram, hele mahnı ilə dinləyəcəyik. Mahnı ilə baxarsınız video maşınlara. Mahnı açıram, hazır olun.
тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Ты в сердце моем прожигаешь костер, и любовь не погасла. С тобою вдвоем мы построили замок любви неподвластной. Весь мир для тебя, к твоим ногам положил я в пути цветов. Ну и что же, ты ушла. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Фото в руке, и сжимаю твое к себе. Съедет не со мной. Я в иллюзии горя тобою утоплен. Разбила мечты, и ты ушла, как закат покидает рассвет, и ты больше не моя. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Buna bak. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, Öbür tarafında ответь. bulması vakti. На тебя смотреть не Окшан. могу я, как мне быть теперь? На Buna тебя da смотреть diyorlar нету силы, и ya. Ay ты da bir tane уходишь снова. bütün За adıydı. собой Kartal закрой ha открытую kartal. дверь. Xəzərimiz göstərirəm. Xəzər. Bu əslində Mitsubishi'dir. Bunun arxa gözün yığırlar Xəzər. Subaru'dur. Bunun görürsünüz də nədir? Üstünə nəsə yazıqlar alıyor. İngilizce okuyabilenler var. Тут Сердце мое прожигаешь костер, и любовь не погасла. С тобой мы построили замок любви неподвластной. Весь мир для тебя, к твоим ногам положил я в пути цветов. Ну и что же?
На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Фото в руке, я сжимаю твое, теперь не доступен. Ты со мной, я в иллюзии, горе тобою утоплен. Разбила мечты, и ты ушла, как закат покидает рассвет, и ты больше не моя. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Beğenmedi dostlar. Nasıl sesi? Super var mı yoksa kötü? Dostlarım yoruma yazarsınız. Altının kavaklı sesi kötü yoksa kötü. Yani bakın. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Bakın bu da benim olsun. BMW. Vay buna ne var bu? Dostlar, görenler yoruma yazsın. Bir şey gördüler. Roll'a bakın. Roll hardadır. Maşının qabaq pəncərəsinə bakın. BMW logosunda var. Bakın roll burada. Ты в сердце моем разжигаешь костер, и любовь не погасла. С тобою мы построили замок любви неподвластной. Весь мир для тебя. К твоим ногам положил я пути святому. И что же ты ушла? Yorumu en çok ama en çok Как будто я не давал тебе все Azerbaycan счастье и заботу, bayrağı yorumu ответь. beğenmek. На тебя смотреть не могу я, как Yorumu мне neydi? быть теперь? Videomu beğenir, kanala abone На тебя olun, смотреть нету силы, и ты уходишь paylaşın, снова. За собой bir sınavlara bulmasınlar. Hamını göreceğim ha. Görüm en Как birinci будто я не sınavlarda bu давал тебе все maçı. счастье и заботу, Maçını ответь. vereceğim. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Yanında ne var? Burada mı yoksuldu benim orada? Bıraktım bu yolu marakladı. Güzel. Hayda ne yaptı? Фото в руке, я сжимаю твое, теперь недоступен. Ты со мной, я в иллюзии, горе тобою утоплен. Разбила мечты, и ты ушла, как закат покидает рассвет, и ты больше не моя. En çok beğendiğim maçın yorumlarından birisi Zalcı'dayım. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. Bu da karakter. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. Peki bir de bu maçı isteyenler yorumlar. Как будто я не давал тебе
sizin geldi dedim de dedim sizin isteyenler hem like atın hem abone olsun hem de yapsın hem de yoruma yazsın. Ben bilemişim. Bunu da isteyenler. Ana çok çizim çıkıyor babam. Dostlar bir çizim bayramdı. Bakın sigaret çizim. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? На тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Açık dilimiz bağımlı düşürüyordu bak. Şeyde yorumda. Oy bak bak bak. Bak 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 bak. Benim beğendiğimden gelmeyin ama. Bunu isteyen ortada olmasa da bunu hiç kese veremiyorum. Bu bende kalır. Bunu hiç kese veremiyorum. Ты сердце мое прожигаешь костер, и любовь не погасла. Bunu koymasın dedi. Мы построили замок любви неподвластной. Весь мир для тебя. К твоим ногам положил я пути цветов. Ну и что же, ты ушла. Bunun arkasında ne var? Doblo'nun arkasında. Как будто я не давал Ben тебе çok все счастье и değil mafya заботу, lanmasın. ответь. Mafya На babası. тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? Ben На ona. тебя смотреть нету силы, и ты уходишь снова. За собой закрой открытую дверь. Bakın Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, ответь. o en baştaki На тебя смотреть не могу я, как мне быть теперь? Neler yazsınlar. На тебя Maçından смотреть ödüm нету bilenler силы, и varsa ты yazsın. уходишь снова. Bakın. За собой закрой открытую дверь. Neymar, Ronaldo. Bunu isteyen olsa yazsın. Buna coin'e satarım ben. Coin'den satarım. Bu çok yaşamasın. Coin'den veririm. Ronaldo. 60 coin'e 70 coin'e veririm. Monster bakın bu da böyle. Bunu 12 coin'e veririm. 12 coin. Я сжимаю твой облик, теперь недоступен. Сидит со мной. Я в иллюзии гоня тобою утоплен. Разбила мечты, и ты ушла, как закат покидает рассвет, и ты больше не моя. Yanım açın çıksa söylemedim. Как будто я не давал тебе все счастье и заботу, Есть по 6 tur. Bakın hamısı gözəldir. Kim hansı çizimi istəyir yazsın. O Ronaldo'nu da istəyənlər. Sizin görürsünüz. İstədiyinizi yazın. Coin hesablayayım. Coin'la verəcəm onlara. İstəsəm bu deyib pulla da verərəm. Tura baxın. Turun ağzına. Bu turlara çizim eləyən yoxdur. Yazıq turlar. Yazıq. Bakın bu da turdu. Bu da turdu. Ne olsun çok turdu. Bu da turdu. Usta yaparsan ne usta? Şu maşallah. Bunu isteyen var. Bunu isteyen de yazsın. Bunu da verelim. Bunu coin'la yok, pulla verelim. Oyun puluyla, oyun puluyla. Səhv başa düşün. Buna baxın. Bax, ona baxmadım, o zor deyək. Bunu kim istəyir? Bunu kim istəyir? Yazın, bunu kim istəyir? Bunu
İlk yazan yoruma ki mən istəyirəm ay qaqa yazsın 3 kişi. İdin də yazsın ora. Mən girim idin yazım bunu ona 1 manat azadacam. 1 manat. Hədiyyə. Hədiyyə verəcəm. Yoruma yazın. Deyirəm ki ay qaqa o bu fersiz göstərdiyi var ya 1 manat verəcəm. Bunu mən istəyirəm. İlk yazan kişiyə verəcəm. Da öz-özü cırmayın. İlk yazan kişiyə verəcəm. 1 manat. Həqiqi pulla yox, oyun pulla. Bunu 5 koyun. Koyun niyə? Çünki həm rəng kodundadır, həm üstündə çarşılıq qəşəng ikinci yer tutur. Buna görə 5 koyun azdır. Bax, miqatdır. Bunu istəyənlər yazsın. 20 koyun. Nədən? Bunu istəyən varsa 1 manat. Zarafat edirəm. Bunu yazmayın. Saç baş düşər. Baxın beğenliyə. Baxın beğenliyə. Bunu istəyənlər yazsın ki qaqa bımığı gözsüz. Belə yazın. Bımığı gözsüz. Rəng kodlu istəyənlər. Rəng kodlarını sizə ataram şəkli. Bir gün o rəng kodların videosunu da atacağım. Mən də takipdə qalın. Ha. Baxın, baxın. Bu maşını istəyən var. Mən bunu pullayacağım hani. Bunu atsız bir qabına baxsın. Həyə də atmayın. Qan var bunun üstündə. Bufersiz. Düzgün görün arxa bufer var mı? Axı bufer yoxdur. Bunu mən bufersiz də coinlə satıram da. Bunu mən 6 coinlə satarım. 6 coin. O niyə çəkirəm? Buna da baxın. Bu hesab. Görürsünüz qəşəng. Hamısı. 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 Bakın bunlara. Bakın bakın. Qəşəng qəşəng. Qəşəng qəşəng. Bu maşının özelliği var ya, bilenler yoruma. Bilenler yoruma. İndiden ha. Bakıp sonra demeyin. Bakıp sonra demeyin. Yorumda gözləyirəm. Yazdınız, gözləyirəm. Yazın sonra özelliğini göstərin. Yazdınız, göstərin bu işi. Yazdınızsa yazın, yazmadınızsa canınız sağ olsun. Göstərin. Baxın indi bunun özelliği. Bu maşının özelliği nədir? Mama gəl, bax, maşınımın özelliği var. Göstəreyim. Mama. Hə, bu maşının özelliği nədir? Baxın aşağıda görsənir özelliği. Vurdum. Baxın görün nə olur indi. Üstünə baxın, maşının üstünə baxın. Yaxşı baxın, gördünüz, açıldı üstü. Təzədən vurdum. Gördüyünüz kimi. Bu maşını istəyən olsa, yazsın yorumdakı. Ayqa, mən o üstü açığı istəyirəm. Üstü açıq deyin, başa düşərəm. Baxın, götürür açığıyla. Pəncərəsi də yox. Gördünüz qəşəng. Bunu pulsuz kiməsə verəcəm. İlk istəyənə. Onsuz da bu maşın məndə olacaq, alacam təzdən. Hər dəfə qarşınıza belə bu fersiz zadsız maşın görüm. Baxın. Bunu heç kəsə verməyəcəm. Ya da verəcəm. Siz takipçilərimsiniz. Dostlar, baxın. Bunu
50 coin'e. Diğer oynayayım bak. 50 coin'e. Sabah benim dedemle niye ödeyeceğim sen yazacaksın. Ne diyeceğim? Forvet. Bundan da geçeceğim maşını var. Ben bunlardan geçeceğim maşınları düzelmiştim. Yoksa hız hilesi. Dostlar diyorsan hız hilesi taktım. Bu boyutta yazan ne bu böyle? O da böyle yazan. Kaç tane bilsen? Böyle yazan. Ne bakıyor? Mama. He. Mama. Mağarım sen öğretmişsen ben öğret. Bura bak. Mama. Böyle yaz, o böyle. Mama. Şimdi bir yaz, çıkılı çıkılı. Dostlar üzrü hesap edin evden ses gelirse. Aha diyorsan hız hilesidir. Bakın bir daha. Dostlar ben evvel hız hileleri konuşan var idi. 1500'e 1600'e zada çıxırdı. 8000'e. Haradasa 1 milyon da olurdu. Çok sürətliydi yani. Nə tərcih edirdi bilirsiniz. Baxın. Drift atırdı belə. Baxın. Belə gedirdi amma aşağıda hız yerinin var ya. Baxın bura. Burada 1500, 1600 zad yazırdı. O dərəcədə möhkəm idi. Bu hız hiləsi deyilmiş. Yalandan yapışırdılar. İndi gedirik maşına baxmağa. İnşallah qəşəng maşın çıxar. Oyunun axırıncı maşını da var məndə. Bu Alsaf hesabı açmışam. Ondan da. Onu da göstermiştim daha ne tarafsızlar. Alsaf. Teçerin rəngini nə tər eləyirlər bilirsiniz. Birini ayrı, birini ayrı. Məsələn mən Porsche'ye edeyim teçəni. Bakın şimdi. Öğrendim mi onda belki elime isteyen oldu. Oradan çıkartmalar var ya buradan dostlar. Arkaya gidiyorsunuz jantlar gelir. Buradan al var, F var, R var. F'yu al, F'nun rengi. Bakın. Al aleri. Nerede o yazmışsan böyle? R'nun renginde mavi aleri. Ağ aleri. Yok kara. Geçe. Bunu da öğrettim. Buranın yazıp çalarsan dedim bir yere oynayarsın. Aa, kara, kırmızı. Ay, Fransız kızı. Ağaçına geçene giden de geçmedim. Bunu ben net ya. Fikirləşəndə 40 min pula verərəm mən oyun puluna. 40 min. Ne kadar oyun yazıp çağırdın. 40 min. Sonra bunları yazarsın. Sonra bunları yazarsın. O direkt bunun isteyen varsa yazsın. Bu da gerçekten. Oyunun axırıncı maşını var ya məndə. Bu 1000 coin'adır elə. Bunu mən 60 coin'e satıram. Hə, alan olsun. Nədir? Bu da qəşəngdir. Dostlar, Kalonka qoşuram dinləyin. Kalonka ilə oyuna devam edirik. Gözləyim dostlar, benim Kalonkan qoşub devam edir. Dostlar, gətirdim Kalonkan qoşuram. Bağlanıyorum. Sonra kalın kan verirsen ne olur? Dostlar. Ha. Ne deyiblər? Ne deyiblər? Dostlar gördüğünüz gibi kalın da koştum. Sesi gelir mi bilmiyorum, biraz kod verin. Bakın maşinamız Formula 1 F1 zat. Yaxşı yürüyerek. Ha bir de gelen videoda müzik çalarım mahnı yüklemeye vereceğim size.
Geçen videolar mahnılar yükləyəsiniz. İstədiyiniz mahnı yazasınız, yükləyəsiniz. Onu öyrədəcəm. Baxın. Bunların hamısını göstərək. Baxın, bunu istəyən 10.000'e verərəm bunu. Neynəmək? Lazımdır. Bu da zordur. Oy, birdən-birə elə bildim bu fersizdir. Hə, bu fersizdir. İstəyən var mı? Mən pulsuz verirəm hədiyyə kiməsə. İlk yazana. Bunu 60 coin'e verirəm, görürsünüz. 60 coin'e. $100.000 coin'e veririm onu ya da. Ya da bunu vermem. Neyse dostlar, hələlik. Sağ olun. 1 saatlik video oldu. Sağ olun, hələlik. Günlük dərsdir.